مرحبا جوارا هم بخير هاتن قناة برتوك حزم از خوازم ایرو جوارا بحثا خواندنین خوی محاسبات بکم هنجی زانین کو محاسبات قدیه ام نهاد مهم مارده دانه چند روزی در باز بجوی مهم یعنی وقتی هنجی دبینن دم گلک زود حرکه براستی پر زود چه مروف که فهمنا که اف دم چوا چو دناوی لزگینیه داوی مجن زوی دماغ وک زود چته دبیم مروف وگره دمین خوی بوری ام بیشن بنیره کا چکریه و ام بیشنش بو خواندنی بگومان امیل سر خواندنیش برکو راد وستن امیش ازش بو خواندنی باخفم دبی ام محاسبه مهن کو ام بیشن خلاص کرنه دبی ام بکن نها مها صباتی خلاص بو افچن روز مها آداری درباس بویه مها آداریشی درباس بو یعنی براستی همه دچه یعنی وکی آف ده حرکه وکی مثال آفه قط ناسکنه حتی کت امیجن پیشیاوی نگدینه که بنداف دیسا جیاف آف دیسا ده حرکه هز خوازم جواره ایرو بحثا خواندنین خوی مها صباتی بکم بکر تو کرمانجی من چند پرتو خواندنه کیجان پرتو خواندنه نویسکار و شانخانه و بحثا هن ناویرو که پرتو کانجی بکم و بویاوی هن از بکار بمحاسبه مها صباتی بکم وش بو وجه هم پیش نیاز چبن و هایا وجوان پرتوکان هبه و دبی بلکی هنجی بخوازن جوان پرتوکان کو بالا وب چسر هنج خوارا پیدا بکن و بخوینم بوی هاوی نها از دست بکم در باسی پرتوکان خواه ببم وکه باوی که دیسان کلاسیک اولین پرتوکان نشانی وبدم پرتوکان کو من دمها صباتی دا خواندنه اف پرتوکانن هیویدارم باش دخویه نها پرتوک وسا پرتوکیم کو من دمها سباتی دا خواندنه اف پرتوکانه نها از یکو ناوی پرتوکان جواره بیجم یک به یک ناوی نویسکاری وان و شانخانه او بکرتی بحثا ناوی روکا وان پرتوکان بکم او دبی هنجی و سابکن و دمها سباتی دا چند پرتو خواندنه کجان پرتوکن گر کو بکاربن دبن ویدیوی داش کرم خو بنویسنن ببی هاوی از برکی هایا من جهن گلک پرتوک نو چه ببه او دکارن پرتوکین کو خواندنه درباری وان دهن نرخاندن خوجی پار بکن اف پرتوکین کول بردست یم کو خواندنه نه اگر کو وجه خواند بل سر وان جهن دکارن بگومان هن تشتاد ساد بنجی شروفه دا بن امبیجن ویدیوی دا دکارن بنویسن جبیر نکم بنویسنن از همه درباسی پرتوکان بم دست پیکت خوازم پرتوکه چیروکان دست پی بکم گوپال سور نویسکار میشل تموج و شاخانه آویستای هاتیه چاپ کردن پرتوکه کرته چیروکان پیکته چیروک گلکی کردن همه چند رو پلند وردان شو پرتوک بخواجی گلکی کرته پنج و سه چهار رو پله پرتوکه آویستای چاپیه یعنی اسکارم بیشم کلور میشل تموج خو کردکیش روجاوای کردستانی 2011 ده مخابن هاتیه کشتن ایریشکی وکی سویکاست ده هاتیه کردن جبر کو کسی که سیاست مداری خود چیروک ویداجی مروف و تاثیر سیاست مثلا سیاسی گلکی رول کیته داد دیزه مروف دبینه کو شو بخواجی سیاست مداره کی کو مجار کنه چیرو کا خلی اف مجارانان نه با اوای کی هن نویسکارن همه درست بحث سیاست نکریه یعنی با آوایی که هستاتی چیروک سازیه و چیروک سازیه که نو بلکه مروفت کاره بیشه کود یعنی کردی دن نوک چیروکین کلاسیکن براستی آوایی که جدا بکارهانیه هم پیوین گلک درشته ده هنه و پیوین کو من نو تیدا دیتنجی از کارم بیشم هبون و یعنی تشتکی نو ام بیشن چیکریه بچیروکین کردن لی گلک معنی دارن yani dersim ku em bikaribin jvan çîrokan bîrin yani bi kurtî Michel Temo divê pirtûka xwe çîrokan da em bêjin eşkera kiriye dibe ev çîrok bi rastî bên xwendin niha zêde naxwazim ser wan binirxînim ji ber ku gelek pirtûkê hene di rêzê dane ez ê dawiyê da bêjim me çend pirtûk xwendin heta dawiyê ev çekî sebir bikin pişra em dîsa vegeriyam nav romana Kurdî نوولکا حسن متی به نام حفصار کو کسی کو گنده حساب بزنند کن سری حسابان هی جورت بن حفصار زبار موزانن جوشان خانه پیوند هاتیه چاپ کردن اف نوولکا حسن متیش خو برهم حسن متی براستی از گلک جه حزدکم جبر کو امبیجن حسن متی د عالی ادبیات دا چه نوول چه جروک رومان دا نویسکار ekmeği serkefti yani براستی سرکفتیه او تایبت امبیجن اف تاثیر کا ادبیات
روسیای مرۆڤ دە بەرهەمین حەسەنی مەتیدا دبینێ تایبەت مەسەلەین دینی ئۆلی gelekî zêde berhemên xwe da Hesenê Metin servan mijaran radwese û serê xwe pê re diêşîne û di hevsar da jî dîsan heman mijara dîn û mijara koçeriya Kurdan. Mesela koçeriye ez barim em gelekî baş dizanin me Kurdan ev koçerî yek aliyekî koçeriyê girînke ye. Demam ev pirtûka xwan ev novela bu hem ez dev ji hemî tiştî berdim û biçim kin bibim koçer ji nû ve. Yani ew qas tesîreke em bijin berhemê heye û di meseleyên dînî da jî ez dikarim bêjim ku awayekî gelekî hostatî ew meseleya haniye ser em bijin qada edebiyatê romanê di Kurdî da yani bi awevegotineke xweş ji me re hin lêpirsîn û hin meselan de em bijin têgihîştinê bi rastî radxeber çavê mirov ji ber wê roman romanên Kurdî taybet bêguman romana cîhanê jî dibêjim lê bi Kurdî bixwînin ku wê dunyayê em baştir fehm bikin. Pişta me berê xwe da deryaya em bijin çarîneyên Ömer Xeyyam. Ev çarîneyanan jî bi navê çîrokek gotin û ketine xewê. Ömer Xeyyam ji weşanxane Avêstayê ev hatiye çapkirin. Ev rûbayiyana ev çarîneyên Ömer Xeyyam ji aliyê Kamran Elî Bedirxan, birayê Celadet Elî Bedirxan ku destpêka kovara Hawarê da di kovara Hawarê de ev çarîneyên Ömer Xeyyam weke bi werger di Hawarê de diweşin. Avêstayê jî ev berhev kirine weke pirtûk. Ev navê pirtûkê jî ji ewkeke wî girtiye ji çarîneyekî girtine kirine navê pirtûkê. Yani bi rastî jî çarîneyên Ömer Xeyyam gelekî xweşin û bi wergera Kamran Elî Bedirxan jî bi rastî ev serkeftinekî gelek baş e ku temeka gelekî xweş divan çarîneyên Ömer Xeyyam de hene dibe teqez bê xwendin. Peydakirina vê pirtûkê belkî biçekî zehmet beş ber ku piyasê de tune dibe ser sahafan hûn dikarin wê pirtûkê peyda bikin. Pişta em dîsa berê xwe da romanê çîrokê em bijin novela Kurdî Morov ev jî çîroka Elîye novela yani bijin dirêjtirî çîrokê weke novel tê gotin navbera roman û çîrokê da ye ev novel Morov e navê wî Elî Evderrahman ji weşanxaneya lîsê hatiye çapkirin. Elî Evderrahman Kurdekî me yê Qafqasyayê ye û em bijin duwê serdema edebiyata Kurdên Qafqasyayê de navekî gelekî zîrek û jêhatiye gelek roman li pê xwe hêştine Morov jî noveleka wî ye ku ji wan novelan bi rastî novelekî serkeftiye di vê novelê de dîsa weke novel li Kurdistanê dema serdema em bijin Osmaniya da derbas dibe û behsa em bijin Kurdan behsa mesela şoreşa Urus ya ku li Rusyayê pêk tê behsa van meselen ke Morov ev qehremanê lehengê pirtûkê ye ku ev meseleyê li vir bi awayekî heta em bijin çûyîna wana Sovyetê behsa vê mijarîtiye bi Kurdî û di vir de meseleyên gelek xweş hene ku behsa wê şoreşa sosyalîzma em bijin komünîzma li Rusyayê çêbiye û Kurdan an jî duwê serdemê de bi çawî lênirine û şopandine ser wan meseleyan berhemeke xweş e. Pişta min pirtûkek em bijin a Ciwanmerd Kulek ev sala çûyî çap bû ez çûm kampanya ez çûm biborin gotûbêja Ciwanmerd Kulek jî gotûbêjekî baş xweş derbas bû serê we nêîşinim qiseyên dû dirê ji xwe dema cemaeta me de hûn ji zan yek kesek dibêje ez serî te nêîşinim bawer bî piştî wê gotinê bawer bin wê serê mirov bêhîşîne ji ber ku wê qise dirêj bibe ji weşanxane Avêstayê ev jî hatiye çapkirin ev jî nivîsên Ciwanmerd Kulek yên ku em bijin di kovaran da hin malperan da falan çap bûne derbarê edebiyatê da ziman da û serbest wisa nivîsanine hin bîranînê xwan falan û wekî dinê hin nivîsên wî ku çap jî nebûne di vir da cara ewilîn em bijin hatine çapkirin û me ev nivîsên wî jî dîne nivîsên wê gelekî xweş in ji ber ku behsa em bijin wê serpêhatiya xwe nivîskariyê dike her çiqas emrekî ciwan de bêjî lê bi rastî ez gelek şanazim ku di emrekî ciwan da nivîskarekî me behsa em bijin serpêhatiyên xwe dike û em ji vê serpêhatiyan dikarin sûdê wer bigirin û di romanê da jî ez dikarim bêjim ku Ciwanmerd Kulek bi rastî jî romanên min hemî nexwendine lê niha ew ji rêzê da ne ji bo xwendinê ez bawerim nivîskarekî me yê ciwan û serkeftiye di vê demê de bo xwendinê. Pişta min berê xwe da dîsa romana Kurdî romana edebiyata Kurdî û romana Lerz nivîskar Qasım Pîroj weşanxaneya Palê hatiye çapkirin weke hûn zanin weşanxaneya Pal 2023 de dest bi weşanê kir yani weşanxaneyeke me nû û ciwan e û nifşên nû ên Kurda ciwanên Kurda ev weşanxaneyê hemî bijin qadroya wan ciwanin weke înan Eroğlî û gelek hevalên din
از جنوبا دیسا سرکفن جوانا خوازم هیویدارم او وشانخانه وشانگریه کردی دا خبات انگل کی باش و هجا چبکه اف رومان جی یکم رومان وانه کوج وشانخانه پالی هات چاپ کردن یا قاسم پیرو رومان کی بوی هاوی اف جی من گو از بخوینم هم قاسم پیروجی من نو ناس کرد بو نویسکاری کی me هن اف رومانا یوخان هم جوا که ام بیجن وشانخانه پال من ناس کرد و پرتوخانه خو زیده کرد رومانه کی ام بیجن دیسا بس وسترده ما نو بس هن پروبلمین جوا کی و نویسکاری د رومانی د دیسا نویسکاری romanın bahsede mecari u mesari jin u meri tekili u falan befan bahsavan mecarandı ki ve roman edacı. Pişra derbarı romana kurdi da Türkiye'ye ve ki emijin teorici emtkarım bejin anji ceribandın belki ceribandın baştırıcı bu ve Türkiye birasti ne ve ki teoriye belki revşa romana kurdi medeni ferhoş ve şahane doya hatiye çapkırın. Birasti ve ki emijin belge Türkiye geleki başanır hoşam bir çağsa hoşe. Le de medeni ferhoş birasti nüviskar ki temen mezin mezine nahiji sağı xwedê tenduristiyê baş bike û gelek romanê nû jî hene lê divê pirtûka xwe rewşa romana kurdî da ne bi awayekî ez karim bêjim teknîka edebiyatê an jî teorî û ceribandinê nêzî romanê biye li vir bi awayekî bêtir gelekî cuda û em bêjin weke ser em bêjin ketiye bîra him civakan هم بحثا مثلا kolonyalizm و ام بيجن داگرکریه ام بيجن کردستانی و چه بونه بحث حرکتین کو تایبت بگم من حرکت PKK و سروی گلک رادیو سج بخواجی گلک نیزی ام بيجن و حرکت تشتکی گلک نورماله و ام بيجن به هفرا گرید ده و دنرخنه بحثا رومانیت ده هن خالنده ام بيجن نرخاندنین گلک باش کرنه تثبیتن وی گلک باشن جبر و دبی بخواندن یعنی جبو وید کارم بیشم لبیگ من گلک عالیه کدوم به رخنه کرنجی هنه دوی ویدیوی دانت ویدیوی کدین دا از بکاربم هول بدم وان رخنه خوش بواره پار بکم بشرا دسپیکر رومانا کردی افدم به هست بعد دا پرتکا کم من اول دسپیکر او بوش خو گوتارین سر رومانا اورا ل دفر دا مجار سینورداری کریه سینوردارج برکو بحثا دسپیکر رومانا کردی هون وکزان رومان یکم رومانا کردی ل قفقاسیای ناف کردن می سوویت دات نویسنده ل ارمنستانه هایستانه جالیه عرب شمو وکشوانی کرد مانجا یکم رومانا کردیه بحثا و قوناغید که دوی قوناغی دا که کیچ نویسندیه مجاره رومانان چیه و که ام بیشن افشخوا گوتارن یعنی و که مقالهین زانستینه لسر ادبیات نرخاندنین گلک باشن گلک نویسکار لور هنن ادیتوریا پرتوکی ماموسه ظاهر ارتکین و مهمت یıldırım çakar kiriye و gidin نویسکارین و که دیلاور زرق ترکیان توسون مراد جلالی مسلح سزر احمد سیاری و هن ناویندن دیسال ور هنه جوشانخانه پیوندی هاتیه چاپ کردن جبو و امبیشن دسپیکا رومانا کردی او قوناغا کردن می سوویتی دبی اف برهم بخواندن و گلک جبو و باشه بشرا دیسان Türkiye که سر جرباندنان آنجی سر بیرانین جی مروفت کاری بیجه کو آ توسن رشید ام بزمان خو کردن جوشانخانه دوی هاتیه چاپ کردن توسن رشید کرده می یکیش سوویتا بری ولی ارمنستانی گرجستانی ام بیجن کرده کی براستی کرد پرور کرده وار و نفس شکل ارمنستانی کو ام بیجن کردیتیه دکن توسن رشید بیرانین خو دادسن بحث و سرده ما خو بحث وان کاروبارین خو بحث و جواکا ما سوویتا بری کردن می سوویتی دکه و لور استید گیجم کو از گلک من گلک بر همین کو ام بیجن کردن می قفقاسی دم مروف دخونه تشتکی هف پارلورتی دیتن همیشه دبیجن دم سوویت هلوشیا تاني بالسر كردان ده الواشية براسي قلت نكي قالك راسي جبالكو دما سوفيت دا تشقاش خرابة براسي درفتين قالك باش بو كردان شبون لبشتكي سوفيت الواشية همين ملات جوار بون خدي دولة و قالك تشتين سركفتين باش بدا اسخصن تاني كرت بنوي هلواشاندين دا مخابن مان يعني اف جي دبي جبال وي اف دسبيكا باوايكي جدا بي لرخاندن باشتره بش راديسان اف ايجا قوتاركي هم بيجن براسي تكنيكي ادبي توري لسر روماني رومانو گوتار یا عمران آکان جوشانخانه پیوند هاتیه چاپ کردن لور میخائیل باختین و رومانا کردی میخائیل باختین امبیجن تئوریسیانی که ادبیات یه روسیاییه و ناوی که شوی نافدار نویسکار و سه او که نوی هنه امبیجن teoriyin wî hene ser edebiyatê pir dengî heterogisiya û akadin yadin jî hebû biborin yadin çibû heman mêze dikim evrasî ji bîra min çûnaha heterogisi karnaval û aporo karnaval behsa van sê ewkan da nivîskarî me em bijin lêkolin van û
کسی اکادمیسیان عمران آران سه رومان کردی لگور امبیجن تئوریا میخائیل باختین نرخاندیه یک آ جان دوست میرنامه جان دوست ساتورنا رومان رمضان آلان و اپوری آیا کوان باقی کو اف رومانان ده ادبیات کردی ده رومان گله هیجانه من ساتورنو میرنامه خواندیه لی آ کوان باقی هی نخواندیه وش در ریزه ده لبام هیش خو از ویجی بخوینم بذی هاوی از هاتم داویا داناسینو امبیجن کرده بحثا پرتوکان و شانخانه و نویسکاران میکرد کام چند پرتو خواندنه از هجمارا وانجی جوارا بيجم دو belki هن meraktin belki مقول از الداوية فيديو ده بيجم بقشتي من ده محاسبات ده ده برتوك خواندنه ev Pirtûkên ku xwendin bi vî hawîne mixabin belkû muhasebat weke hûn jî dizanin mehekî ji bo me bi rastî kerestetekê gelek mezin li Bakurê Kurdistan û Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê pêk hat bi milyonan bi hezaran insan di erthêja şeşê sibatê de mirin û bi milyonan insan jî em bijin tesîra vê erthêjê li ser insana li welatê me insanê me çêbû yani براستی محاسباتی جی به هاوی مخابن در باز بو سبرو ام بیجن yani مها yani نل گردل ما بيجي آخر او مها بداوی بو نه هذا مها اداری داد بی خواندن این خو باش چه بکن بخوینن و اف پرتوکین کو منجی وک پیش نیاز جوارا ور بگرن و جوارا پیدا بکن هنگر کو بکار بنجی بخونن بگومان سپاسیا وتکم حتی ویدیو یکی دن خو باش بنیرن بخاطر و